thir tu te chibai ule tun chung kan video a chuanin current account chungchang hi kan longa thla ho lenga current account te hi tun la ya chuan sumdawng te na sumdawna manrua an nei te zinga poimo ber pakhat ani to a current account omchia chu sumdawng te na an account ta sumchevel tamjok le sangzo le zawzo kan paisa te anti che theina na siam ani kan soi to ang khanin savings account hi sumdawn na man tura siam ani lo ba ka choi atam ha kan ti to kha current account te hi mimal angin emo company emo sumdawn na atana mangdo shimshim tenan man tur ania chi sang po atam hle a bank a in anglo ang bukin current account hi ain anglo thwa ani current account te hian savings account ang thawin average monthly balance emo average quarterly balance kan ti thakha chunga atlem ber chumi zat reng tur emo thlathung chunga atlem ber chumi zat reng ngai kan ti ang chi kha akeng tel veya hetiang te hi zong ve angai awangin alo tling lo ani chuan choi kha ve thin ani bank hian current account hi an thlar sang veya bank azrin until ti theile khoichet phalza te until nei te le anni phunga zir te le te na sang azirin ain nang lo thlo ani kan sha tur chu current account na hian savings a apungam kha ve lawa hemi hi achan pakha chu sumdawn na siam ani wangani current account te hi chi shan lom lian talia an chena chung te chu pakhat na chuanin standard current account te hi current account zinga chuan atlang lom ber ni in kan man lar ber ani boka heng standard current account na te hianin SMS banking te internet banking te man thei ni in NEFT RTGS paisa in thon na te hi a thloni na man thei ani single column cash book ate hian current account dangina akentel sang te kengtel velawin ni tina paisa lut le chhuak en reng du tan chuan all sambera heng account a hian kalam anga omin debit le credit lut le chhuak kan ti angkha a en reng thei ani ni tina paisa ti che reng tan chuanin heng single column cash book te hi en all sam hle bo package current account te hi standard current account kan ti ai khan an thazoka chungzinga chuan standard current account ina akentel pe alama heng travel insurance te accidental insurance te le thil chi sang bank ina a chhop chho angkha akentel bok ani foreign currency account te hi India ram nilo ram dang ne na in sumdawn ton na atana siam ni in heng account ate hian foreign paisa te ti che ta man thei ani premium current account te hi current account zinga ro po achung nung file hle a heng current account te hi sumdawn na lian tak khoi le heng company lian tak ho multinational company kan ti ang ho man chi ni in akentel chatak nei tel bokin heng account ate hian paisa chevel po alian thei na turu hle a sumdawng lian tak te chuan an mamu ang zelin an mang thei bok ni heng kan current account soi zong te hi a shur dwala bankina an pek chho ang zor kan zawai kan share fia theina na kan siamania tin soi mai loktor pakhat chu tun laia kan manlar hetiang merchant enge QR code an ti te thil kan veleya kan sumdawn na phone atanga kan scan a kan pek mai te le e-commerce kan ti online thil chana tiang atana kan man na te hianin current account hi an phang thina heng current account te hian thil ti thei tam tak sumdawng lian tan chuan neya heng current account te lo te hi chuan e-commerce te heng swiping machine te le QR code payment ti na te le khatial sumdawn na chi sang customer te ne na payment in ti na te khang zong te kha current account te lo hi chuanin ti thei lo ani te kan zep tel shop du ani kan video te min lo hlut saka min lo en china wangin kan lo ma in lo pui zel thena du sang na kan hna na cheu